Assalamu alaikum. Efirde zaman dekabrning 1 Qrim işgalining 1373 kuni studiyada men Alima Aliyeva çalışam. Vejiye Kaşkanı Qrim işgalcileri o'ldirdi. Böyle sözlerinden yazılgan şehir Moskvada peyda oldu. Strategiya 30 adlı Rusiyanın teşebbüsçileri navbatdagi siyosiy mahbuslar kuni kechirdi. Moskva shahrining sokaklarında onlar Kreml yaqalagan Ukrayn ve Qrim tatar mahbuslarına qo'l tutmak için bir kishlik aksiyaga chiqdi. Aksiyanın ishtirokchilari Rusiya qonunlarına göre terrorizm deb qabatlangan insonlarning adlarini yazib shaharning turdi. Мы соболезнуем крымско-татарскому народу и выражаем уверенность, что преступники, повинные в таких вот злодеяниях, они будут наказаны. В том числе сработают и персональные санкции, которые коснутся самых высоких кремлевских руководителей, включая Путина. Я сегодня здесь нахожусь с одиночным пикетом. Мы требуем свободы и выражаем свое несогласие с репрессиями властей. Главные террористы – это те, кто развязал войну в Украине. Это начиная от Путина до всяких Стрелковых, Плотницких и так далее. Вот они главные экстремисты и террористы. 1 dekabr 2017 senesinde Akşehir rayon mahkemesinde Vladimir Balux'ın işi boyunca mahkeme oturuşu olup geçecek. Qrim vaqtına göre saat 16'da mahkeme oturuşu başlanacak. FSB xadimleri Balux'ın keçken sene dekabrının 8'inde yakaladı. O vaqtdan beri o hapiste bulunmakta. Rusiyanın harbiy kuvvetleri onun evinde sankim 90 patron ve trotil taşını taptılar. Qrim işgal etilgen son Qrim çifti Vladimir Balux o'z evining duvarı karşısına Sima Yuzu kahramanları Kebis sokağının adını yazdı. Bundan da gayrı Balux o'z evining damına Ukrayn bayrağını astı. Qrim tatarlarga qarşı yapılgan genotsid meselesi hakkında tekrar xalqara seviyede muzokara etildi. Meclis a'zolari Qrim tatar faal milletvekillerine qarşı repressiya, o'ldiruv, yaqalovlar hareketlerini sık tekranması kabi savollarni Birleşken Milletler forumunda ko'tardi. Jenevadagi forum 3 kun devam olib borildi. Forumda Qrim mahbusining babasi Bekir Degermenchi da ishtirok etmege hazırlandı. Lakin forumda bir haftadan evvelsi işgalciler onu yakalab sizoga aldı. İşgalcilerinin Qrimdagi hareketleri Birleşken Milletler'nin asıl milletlerinin umumiy deklaratsiyasının kanunu ve Birleşken Milletler'nin insan hakları hakkında kanunun birlikte 4. Jeneva konvensiyasının bozgani hakkında forum delegasi Meclis a'zosi Iskender Bariyev bildirdi. Мы знаем ту трагическую дальнейшую судьбу Бекирага, который сам оказался в застенках ФСБ. Но при всем том, мы там, находясь, говорили о том, что Бекир Дегерменджи не смог приехать только из-за того, что он оказался в застенках ФСБ. На самом деле на таких форумах участвуют люди, которые социально активные, которые являются экспертами, которые являются, скажем, влиятельными людьми у себя в регионах. И поэтому любое новое знакомство, любой новый контакт, любая новая поддержка – это очень важный шаг для оккупации Крыма и к защите прав человека в Крыму. Xerson vilayetinde Qrim tatar qurultayının 100 yılına bağışlangan merasim keçirildi. Merasimning teşkilatçilari regional milliy meclis a'zolari, rayon devlet memuriyati ve Qrimda Ukrayn prezidentining temsilchilari oldu. Нині Україна складне, такі у нас сьогодні події, але ми разом переможемо. Але ми є народ і ми є нація. Bundan da gayrı bugün Gençisinin Yerli Cami'nin duvarında Qurultayının 100 yılına bağışlangan hatıra tahtının açılığı olup dua oxuldu. Elif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ellezine yu'minun bil gaybi ve yuqimunas salata. Сьогодні з присутністю влади ми доводимо той факт, що в повному обсязі підтримка від держави існує кримсько-татарському народу. Про це, саме про це
мріяв Наман Чевлі-Більшихан. Розуміння, що в тому осередку кримсько-татарського життя, який сьогодні ми маємо на Херсонщині, на цій гостинній землі, є розвиток народу, є розуміння майбутнього, є пам'ять про минуле, і ми будемо надавати цьому всіляку підтримку. Rusия Avropa şartnamelerine göre insanların hukuklarını bozup devam eti. Rusия Kreml mabuslarına tahsil almak için imkan vermey. Tahsilatlıca bizim levhamızda. Bu keçkensene 4 insanın yakalanıp kadrleridir. Olar terrorizmde kabatlanalar. Onlardan biri Nuri Primov'nun bildirgenine göre apiste bulunganlarına tek Rusiyanın ceza kanunnamesini ve Kur'an gibi kitaplarını okumağa ruhsat berilem. Якобы есть библиотека в СИЗО. В связи с этим художественная литература не передается. Мы в данный момент столкнулись с полицейским государством, которое, декларируя гражданские права людей, на самом деле не соблюдает их. Nuri Primov apiste en azı 2 yıl bulunacak. Ama apiste bulunup o hukuki tahsilini almağa tırışa. Aynı böyle fikirde 10 yılga apiske alıngan Aleksandr Kolchenko. O da Kırım'dan. Kolchenko'nu da terrorizmde kabatlaylar. Kanun boyunca onlarının tahsil almağa akları бар. Таврия Milli Üniversiteti bütün teşkili meselelerini çözmege hazır. Они выходят на связь с университетом, мы даем им расписание, в какой день какая лекция будет им прочитана. Если им неудобно или им не дают возможность ее в полной мере прослушать, мы им в записанном виде отправляем эту лекцию туда, потом контрольные работы присылаются, потом проводятся практические занятия. Это давно отработанный в современном мире процесс. Rusya kalkara kanunları riayet etmege aşıkmay ceza boyunca federal hizmetinde 3. kere Ukrayna yukarı okuf yurtuna edeti. Таврия Milli Üniversiteti'nde ise bunun razı olmayacaklar. Onlar da Ukrayna ombudsmenge müracaatının bulundular. O ise Rusya işleşlerine bu mesele boyunca anlaşmalar alıp baram. Ми звернулися до Тетяни Москалькової, до нашої колеги в Російській Федерації, звернувши увагу на те, що це власне є порушенням прав людини. На що вона відповіла, що вуз не є сертифікований в Російській Федерації, відтак він не може проходити там навчання. Добре, ми звернулися ще раз з питанням про те, а де він може закінчити україністику у Російській Федерації у сертифікованому вузі. Тепер ми чекаємо на відповідь. Bundan da gayrı Ukrayna Yukarı Şurası bu meselenin OBSE'ye de müracaat etti. Таврия Milli Üniversiteti'nin rehberi UNESCO ve İnsan Hakları boyunca Birleşken Milletler Teşkilatı'na müracaat hazırlay. Им придется уже не с нами полемизировать. Им придется полемизировать и вести переписку с международными организациями. А им не ответишь вот такой вот отпиской. Мы больше не желаем продолжать разговор на эту тему. Риана Алиева, Zaman, ATR. BBC teлеканалы evvelde Kırım Rusya territoriyası gibi belgilengen videonu yok etti. Şimdi BBC saytının sayfasında bu nümayiş etilgen video yok. Bu 2018 senesinde futbol boyunca çempionatının ilanı edi. Bu video ilanda Kırım Yarımadası Rusya territoriyası gibi belgilendi. Ukrayna'da Büyük Britanya'nın elçisi Judith Goff tenkik sözlerini yazgan son video yok etildi. Mart ayının bu çempionatının bağlı satılgan kölmekler üstünde belgilengen haritada Rusya Kırımsız edi. O vakit olar UEFA teşkilatı satmağa yasak etti. Avropa Birliği Türkiye'ye maddi yardımını 175 milyon euro miqdarına kadar kısaltıldı. Onun sebebi Avropa Birliği'nde Türkiye'nin aza gibi vazifesi toxtatıldı. Bundan da gayrı Büyük Brüssel Türkiye'nin inkişafına 3,5 milyonda euro kredit verilmesi blok edecek. Avropa Birliği'nin fikrince Türkiye Avropa demokratik standartlarına uymay. Onun için bu devletke maddi yardım verilmeyecek.
Евромайдан соз көңілілер мүкафатына Қырым-татар сияси мабусы алды. Бұл Қырымда 11 октябрь ФСБ хадимлері тарафындан кечірілген тентулер вақытта қабатсыз яқаланған Марлен Асановдар. Шымды işgalciler оны терроризмде қабатлай. Марлен Асановны Қырым СИЗОсына тұтталар. Амма бұл хабер оңа да белі дегі мүкафатыны Мели Меджлис азасы алып, оны Қырымға yollayacak. Цьогорічної відзнаки є Марлен Асанов, кримський татарин. Украина оценила крымского татарина, оценила борьбу крымских татар, именно ненасильственную борьбу за свои права и свободу. Украина оценила человека, который действительно, будучи простым крымским татарином, пытался сделать все, чтобы оказать помощь и не оставить в беде детей, которые остались без кормильцев. Я думаю, що він це почує, цю підтримку, і це допоможе йому там витримати все, те, що на нього, на його плечі, зараз впало. Қырым бірдемілігінің файл іштиракчысы оларақ Марлен Асанов Қырым татар қоранталарына Василик япайды. Шымды есе о Кремль мабусы олды. Шымдылік есе бұл сонки хаберіміз еді. Саат 15-те Украин тілінде заман яйыны Ескендер Меметов сіз үшін азырлай. Мен есе салықлаша матер яйыны девам етмекте. Бізілі олыңыз.